Hadin baka jingja sha tanra thuk jong kabai ka longkmi hasurok maulai hakini kesni ke baladab hawi khuna obana khanyo snam ka arta kabla miru ke jing kenno le thurmon ya ka office jo district transport officer lani DTO jong ka East Kasir district bau a ya ka learner driving license wala umpat kenjo ya ka pasnam ka arta ru anda kasni na kaliang jong DTO jong ka East Kasir district ka jakaran bagi katakan ngot kilap thai khobor ulia thu baka jing a ya ka learner driving license jong ka office ka dei ka basong an kat kum ki kendon jong ka motor vehicle act ong bakat kum ka section ka basau jong ka motor vehicle act kasya ya unu ubayo driving license re kimla pat banyak ya ki arsyaka ki bapalat ya ka sanfau sisi bat kimde satya banan gear bat ong baki kimi ki paru hakapor bade ban a ya ka driving license ki de ban menjulang bat kin kimi ki paken ki kli ya ki khun ki ti jong ki habaki apply ya ka driving license susu abala kali ulia thu baban pentri kampat ia kena kendon unu banyak eka kali kani kat kum kajung pudak ka ak kadai ka benta jong ka law enforcing agency dan ke traffic police ulong ru bakat kum nak ka balami akila pasai khobor kia thu ba unu khna ubat nra ia kene kolong kme hadu bakan nakhlano ude blayo ia ka learner driving license bat ong bakat kum ki kendon ru ba unu banyak ia ki kali ne thuk kimla banyak marwai nrai rengkat lang bat uta ubadan yakat valid driving license bat ong bakat kum ke jing yoi negi jekan bakila patai khobor uni khona udan tang marwai bat ong kani ru kadei ke jing penkenya ke kendon habar kali lihat ho bakadei be kabanta jing ke pelit man pentikena bakinu ki bayo ya kalender driving license kin syong lang bat kilanang banyak ke badan ru ya license anakat ke jing tho ka basya ya ka kali neki aska ke banyak daudak l laban ong baka jing duai ka masim briusi mata kadai kin torti kikmi kikma yogi kena ke bakisha banyak ya ka kali ni asaka klam da bot ya ki kendon an ba simentaru kadai ka kam jiki pulit mat penyak ki kali ki ba om simla kirkhia ban shek ani ban pai bha ki kot kisla jogi nung ya kali bat ki asaka ya wede be ketu ke jingjia na maulai kadang ke jingkong ba UDTO nak office UDTO la ai license ya kena ba pokat personal kat kum tu tip ke report ngampat i lenar pad i kat kum ke YouTube tu yang yo lenar kala don kat kum ke rule hi kat kum ke section 4 kuna ba kat prasnem bula banai hadin bula i dap khandriu kat pra bula banyo bula banai ke lenar with the consent of parent but bula banyak tang ya gai baik tu ndek baik motorcycle without gear below 50 cc bula banyak itu kataru kan berkecing munjur kimi ba nimla banai klaim kecing munjur kimi ba kena berang ri kemun ke jingjia man hakane hi ukna ula qualify ban ya kalen driving license ya kelenar la qualify ya lenar hadum tam padio ya driving license padio ya ri pular driving license dum tam padio kadang dei tang kelenar try gitu bandon we buat chong sai jungu ajan jungu la daga bike ne daga kali ubala don ke driving license ke balit ke klaim ke balit dan sen mla ban chong badu hande don ke effective driving license chong lang badu unya kena mula ban control na de jiaba bakala kata ke de ke mla banyak marui te ban enforce pad kine mano pade ban enforce kata te kilo enforcer te kidon surat ngi kam ngi don traffic police ngi don ki enforcement ro ki kam ki in pejpat itu kemun kadai traffic police ki ban enforce kene har surab is tegila ade traffic police but ki enforcement ni don enforcement la jam do kumno kaman power jang enforcement na ka office jungi kaman power tengi dunda pala ngi hang ni don tang way enforcement ma tang way bar ko ke district bro way district bakla don tang way na ngaru kun mau ha itu ngana sujoy minta tenapan pe bakla ki don tang way hi tharai la banong bakat baje itu sing nama dunya itu baunya tak baik pad la banong bakam dai ka fol jeng di kalau ada se ka dai ka fol jung ni ka fol jung kena ula violate ji tu rule bi ke section ke bala bar badla banyak tang below 50 cc ngi kem ayu hagal lenar ila tho peleng jelen ki kedon hang tu ula banyak tang ke baik below 50 cc plus deban tak di plate L lenar ki di ban bu yu dak L ke dak plate bahe ke jinghe jung lo kom no khapra square centimeter ke length 10 centimeter ke thickness
cm bat ke bread jung kapital litar long bat kendai cm udah bendon ke tu plate kilenar he de ban bu tu plate kenam gi bru kin sungu tho udah lenar kin long kin husiar banyak Rekla bende biji mujulang mik pa. Ketua tengah ngam tip kamdai bi support jonga te kat kum gadol te de gi monjur kmi kpa mla ban isu ke lenar la chen yu khna ba po khat prasna klem gi monjur kmi kpa kata ka de ai la don di